TV. Nkurikana inda kwirite in the last program utika make makosa. Jako miss this other program until it is loaded. Na program chetu chonde chidagira chi very much loaded, especially when it comes kire mantujegie misi, kirende kikia misi na oro bateri kuthithia kena musijwa aku jokarajwe na thiri na jokarajwa agirite. Na kuni Gloria Mwirigi ntukwijia narwa and na Reverend Miriam ora nkwenda kugwata ogeni narwa mantujerete gutwira okara itho one tho ugo no jathithagia na imbije bamwe bakamenyina thina ithirite kiumirira na bakomba kuthora bagi sort out thineu nikienda family cietu cigakara na murutira. Thank you very much. Kangwa te Reverend ugeni aukethie kumira u atusongithie sindio Reverend? Karibu sana. Thank you so much. Beta Miriam Kanata imbono kini impendete mwathani kikireni kigemeshie na umebora murungu atuete ngotika tugatethania kenda mirano kana ndwa zetu kenda chitha chicha sasawa. So we karibu sana no thikire no koria no gatetheka. Amen. Thank you very much. Mrithirio mwega tora twari tukwaria mantujegie mirire yetu in the last program. Yes. Reverend arejire kutuira kinya muriri jugu affect nteto Yeah. Bamwe bakaigwa batio mienda bangi bakaigwa bo mienda nkurukini kuringana na kira mtu arite. Yes. Kuringana na kira mtu arite kaga kunda tiu. It is true. Thank you. Na ko ndarika ije itia mugwate ogeni atukinyithie kaora. Ora meni babateri go feed, ora women babateri go feed, and what have you? Karibu sana Reverend. Thank you so much. Imbonete antu baba ingi bambirite ngirore bwega be young men, bakambira bwega inde batonya mira none ukeja kwithira bate kumenya ka bate conscious imbi bakuria. Na no kona ngogere muranore antu bakwana na kimwiri no tumaira inya ningi. So inya yete kithiraga ogetokina. Eni ije kurima. Ije kurima. Okay. Ntuko chiambera no nto ina reserved. Wena kainya ke katoleta me aka gakiriki. Ukethera wena na inya lakini oro gweta inya gete kithira. So ukeja kwithira muntu ignorant kana ukahoya mantu ya merere ukeja kwithira nteto iro bati kwithira ka ukuragicio ko gwita kithira kainya. Na riu tugage kuona na kimwiri. Kwena irio birantu murume abati kuria. Ikeja kwithira ati man aka good kire kuona na kimwiri kimukuroka na kire mantu ya kuthithia wendo then kwe irio biria bati kuria nikenda omba kuona kainya nomba karakara for a longer time. Lakini ukeja kwithira bureta kuria michere na indomie start chipi kuthiwa haraka iga spike insulin ya kulevo bio kaigwa antu nyiba gwa troya blood pressure batithira naturally na ukwena na inya. So ukona muntu areonana na mwakorwa we ndaika ijire akora mwanki na muchere tukare kana muchere au bati kureja occasionally muchere te bati kwithira daily food nonto muchere rero ore muchere ga spike your insulin level na insulin level ukaigwa antu bakugata mirimu ya cukari na rero insulin level inyarokire ukeja kuria muchere ugatinda utongoki energy mwiri joteza jogetumaira energy from the cell ikethera getumaira energy directly from the food. So ikyo kona nto bukanene ankurukia kithimi number 2 keja kwithira no nto mwiri jote kona energy kuma kire cell ciaku kire mwiri jwaku ukaigunya gitoro ikyo kura mugate jo ambobro ugakara gitini ukathinka inyoto mba kona news ithira no nto bwa kwithira energy riumai keune itekuma gesero. And actually let me tell you irio birato bati kuria ibi bati gutuma monka cells ichio mwiri jorita energy gesero according ora murungu akombera na rira mwiri jo kambira kumbreak cell irio iko we energetic kwe irio ora rokire nkiroria ugatinda kutheria kuthe ukaigo wena na inya utiji na rai umete nto bya kuria exactly kinya kire sex life kire mantu ja kuona na kimwiro kana gutuma kiwendo nto murume akaga irio bya kugwatira kiu into byo kara kiu for a longer time bigger time kuthiwa kenda mwiri jwambire kumbani fat kana energy jwambire kuma kire mwiri jungwa atege ainya na ndo wethera inya riuma kiu agakira agaiti akena makaire orimo na ikyo kono bara bafinda akiri junk food mechere megate na keki ukaigwa wena kara energy ndaika inkayo ngige toroga tindo tongoki ukona mwakoro kadara ku mwakoro karanja homestay mother ukona ari magwikia na mbasine aje igitoro agatonya ko mama akamama gitoro agatinda atongoki nyate thenya nyomba. Number 1 let me say
kire either we muka kana gintu murume irio bya kura kana bya kwambiria ntuko kana bya umati ku make sure be in the nini legumes kana cereals ja nchabe cereals ja ndengo biu I protein they got a lot of protein na ibiga take time mwere ko break. All right, you know ukomenya ngiroria kuro kirinda obateri kurokanira na nchabe thani chute nchabe kana nyankara I a lot of protein nonto mwere jwetherete jwe fasting rero mamire 12 hours kana mama 80 hours after mwere jwa digest irio mathaja richa thatu jwambairia kwitha jwa into fasting mood ijo thajo kwambairia kumburikia naje kuma kiri mwiri so wambiria kuria mugate igatiga ngugia kumburikia naje mwire yambere gutumira bya kiu ukona ora ukaigwa wena naje ndaika thate ukaigwa kairo tiku yonde otunguki lakini ukala protein mwire jo kenderea kumburikia naje so gatinda ntuko yonde we energetic nonto energy kwiruma kire mwire tege kiu nonto protein na cereals igateki time kuthiwa na bya thiwa nonto ina protein na ina very nice nutrient igatethia kire brand flow ikyo kuona na brand flow rira brand flow ndamwe gwetangaraka irio kuigwa wena energy inya no uchithere nyombo chunga jakana so nka device mwakuru nkakwira ukija kwithira otera tonya kire cereals janchabe kana ndengo chituma inya ndamu igetanga speed no kongera ndamu no inyanto murume inya wethera ereo kwenda into tugweta leafy greens like spinach skuma wiki iwichi ongaira HB level in the blood igatuma mwiri waku joketha nonto ngirori okera kwithira HB yaku ere thegoro kinyanda mwiteri ngabo na ringo nyotigo mantu ja kuona na kimuri na ntomurume lakini ndamu ikiringa agakuthanga kidogo ndamu ikaringa mwire ju athangwa kidogo muraithirio mwenga reverend ariuga wathangwa kidogo gutitha kwinanga aya yani wekinyo kinyirwa yes na tutere ukari utongoki utetethio tugomba gukiria njareku very kimochero rire kimochero kithani na wale na kanyama kanini ukathogana no rita bwega actually kire irio protein na greens kana vegetable chocho batikutha chinge ige starch especially ugoroka inyaro kiri so mwere chobati guita start the wrongest process onto kinya cereals uchina starch si na carbohydrate lakini rigateki tonga ronga break lakini healthy carbohydrate ento chitiete processed so ngakura rira ware bwega kinya we ya woman brand flow kurira inge ikire muri jwaku kinyomenye no woka igagwa kumama na mukuru so muntu nabati kumenya atire ndare ngife greens muri jwakwa chokethera jwerende for the woman so ntomurume nabati kura kire legumes gintu je gwetwa gikwa no kuona matoma interview no ntobiru manthe goro kmerine ina a lot of zinc na calcium calcium igatethia mendende ntomurume na zinc igatethia inya blood igatethia blood actually zinc netethia ko warume babatari rukiri baka rugairwa makwa na bacha mukirwa marigo chenchani aurora ruga panike kina migatere amberia kuruga matoma sweet potato ongera fried egg yau to some greens antu ibatige shoti kati gweta kugura yani breakfast babu prepare breakfast within 15 within ore daroke ke chai ugekera kemugate theo kendi te kemugate ya breakfast babo ko mukorongo kena gatinda kario ageta no era nchageta kureke kimare hotelini kimenene na kasubu kanini na kanyama kanini mauta nyoti jare akionana na mwokoro weke mwirire oi indaika inkai theo Kevin na remero inteto eu aruga nteto inu ije wendera kurere tekukura utekukura ntomurume no akarena na inya miaka mingi nyote thuganire kumbuka Abraham exactly so chitane kura bwega na we mwekuru nkaugatire kwiro ekuru naturally bethera bena very dry kabo magari nau ngabera no kono kire spinach u fruit okire ja fruit na gento geta wa nutmeg nije nutmeg na turmeric nutmeg and turmeric igento getoma mwere joga ita freed joka balance ikendarira bweta kona na mukuro kuke mwere utikore na taninda kalire no ntokeja kwithira mwere joku joterende for a man kinya infection kokwato is very high au ni wanto baita infection but mwere jwe na fruit ye ninge ini infection itikogwata exactly infection ko enenya kokogwata so nka device mwakorora kuthikira ntuko ya naruga menye intobirio batikura into just spinach re itebatikura gwaku mukuru theri fruit watermelon gora ni watermelon ithera ina a lot of zinc unyo itumaga ndamu ikambire go flow in the blood quicker na rira mwere jo kweta na ndamu na ikio onaga nka device nkabo inyokethero tekura bwaga kono tegwa fondirio biu ikio
kwithira mwiri jaku kithithagia exercise ngauga kire muntu wothe exercise yes kinyekuru muntu wothe who is a sexual being na bati kwithira kithithagia exercise munga kona ntata ntuko chionthe kuringa Adrari orangu akathithina. We saw part of the exercise. Na so, nyomba akathithina. No, say exercise. No exercise. But you. No bati kuringa ntanta. No ntore thitha yakerugura blood vessel. Yarugura blood vessel no umwere jwaku joka react kire sexual feelings. Right. Yes. Wow. Thank you very much, Reverend. Reverend bere to kiri karika iria ndinge no bokuthoro gitwira ogo tugwetera kimwe kira kireta infections ki ladies. Yes. You know there are ladies who really fight with infections. Nige no bakudro gitwiri mbingi omba kudro kibarete infections. No, of course, bena those infections I don't think no bende to you. Yeah. It is a monster. Ira ko ekuthangikia many women. Ne kuroba bengi bate kumba kwaria. Ukethira muntu atura ye infection every month. So ekara kinywa ndawa na ndawa kunywa ndawa nuje mwere kwero kinyajo ko magara joka so to correspond kindawa. Ngawa infection number 1 ikirines obati otegera. Na ndauga kirines te kirines te otheru bwo mwakuru aki mukuru rira wetikire mukuru oku eja gukuringithia aumite na utije na ara umite atetheretie njara ciaku agakuretera virus akuretera infection ciakuma gakoromone na ari obicine akuringithia kona cia tonya mwiri waku araka so ukenda muntu akuringithia atetheri kana atiritie at least na ni njara arega bungi na njara na inyaende ukethera mukuru waku na theri na ugo mwakuru utetheri nujo bonana na ntumurome kimwire ethera kwina infection kwina bacteria ciokale around igasukumerwa ndene so mwekuru nthe na bati kwerewa utebati kumama na muntu utetheri no nturu ya rwarunde otindete gwa accumulate na u wetago mukuru wetago tonya gatitonyithania cio ndio ko infection irito infection area ogorore onde rokire ugitangu gene mwekuru tugire area nonto infection igatonyo mwire jwaku ugatura kuwa uni ntora infection na teka maramari ngauge gento kinge gituma infection chija itugire dryness ira make sure utin dry na either dry do something about it itugire the last time toga kwa gento gitawa KY gel no wake rira we you are very dry lakini the best way you can ukamba kwithira wewe natural eating the right food yes. Wow. Thank you very much. You should eat right. Kwena ekurubangi banara gwetu. Yes. Bakumagia kidia to magia kibatwi. Kangi tuja tukethera bioro tauni bithambi twi. Tugaiciria bioro bibitheri na ibya white. Tukarumo karandi ombo twira ate ngakwira bioro nukuona bioro bibya gukarira ngirore ntuko izi ukija kwithira otija ntu baraba gutumira kioro kiu kia avoid uri mwe kuruka nawe mwana omwari tiga gukarira kioro kionthe aro kwarikwa no ntu tije o mirimo mbiene o kan infection iri ku bacteria iriku no ntu rira roje rwa guchunguthira no rwa infection no ntu roje rutaro thero kitu ngiroria no tuchamuketu tekaro chamuketu na kioro of course kirukoro wingi sana na mtu nabatizo kumenya na ara gwita kioro ri kinyoketheriga gukarira rungama na ethero irazimo karendere at least ekira tisuko ethero tikumenya karungamatia no ucho reverend ni untu nuitangagia town wa muri bioro ya biuri muntu akinye egurwe kana athitha yate exactly yes untu nyabioro no bi kuretera infection kintu kinge iyo untu antu kwethera batikura ngubo umaria chiringo iriwa nguirie chendene nguchiandeno sometime mtu nabati wa karakara kidogo kwa umara ikaringo iriwa na njik na demokarinda na njika na ethera te chia karandi kwenera ite karande kana ugekira ndeto also kinya ukomba kwerio kaikaira drop ya ndeto is also good etho tu afford ndeto umara yango chia kwikaringo iriwa kwena infection chikuja na tirari kiringo chia kuriro wali chia ringo iriwa so mtu nabati kuimenyera we mwekuru sana so nkauga also mantu ja exercise rero thithia exercise gloria ndamu no wi yambeire kuthiuruka mwire junthe na ndamu ikithiuruka mwire junthe ogwe you will respond to sex so urethera we mukuru be active no menye ngirori nyoga chitana kuthithia exercise rokere we go very active during the day lakini rero to kuthithia exercise wengare wekinya thikari ugatonya baro whether ya rende ni pa device the best one ethero tena compound ya kuoga ogea kanyombe nene tene ya kuchunga jukinya mukanda chwa mukanda chunga thithia thithio no nyama ita magana zaire
monka wigwe ukuthithina Ukuthithina. itari uwiria wite nkugine ugatinda ukigweja kana lakini nandi muthikirio mwega ugiukaira thaijiru tikona mantu juja tiumbika ito ku reverend ga ukwira kinya mapema ndio kuamka. yes. Thank you very much, Reverend. That was awesome. Yeah. Bije muraithirio mwega komba kuthura kithoma bukugo to reduce starch. Reduce starch na throka ria starch ria natural food kuna nduma kuna nduma kwena ikoa into jabi sweet potato being a lot of nutrients whether reduce mechere na nkima na nyamba kula nkima tongere kuthi wale mwa nkima je ure iruka gakima kanini lakini protein na vegetable chitha irio into ja karate bitebati kwaga irione into jabi wito tafadhali mpoka chi nutrient utemenya ko replace na nyama yote na ndanto betere nkima nyama mochera nyama chapati nyama na ndando bantura kugaito bakwa infection kara kwa infection yate kinya merere no irarete infection so kethera mweko rwaguriro inyate cycle 6 atura atungukia ukare gotungu kata utithithia exercise no andikiro mwarongo utithithia exercise utire abwega ukare gotungu kata birio kore bio utungu na manto amae mono na wakumara tauri na takotama ati bokoro kwena manto amae mono eda karo gerwe. Thank you very much. Are janywete hanga biegera janywete na umerete ojo gwe gitare onde tuko chionte ukarega ugodena ugodena reboega utijere mwakoro beto bari umara bakara boega na mwakoro chimenye bakanywa subu bakanywa subu gwe boega pedenya ga subu gakega no tuko bekere inya mindende. Also when you do exercise it where into bien na calcium okukaja subu no tokithi exercise no te kore into bien na calcium kwena maruja gatongoka wambere kuthuaga witete na njara twakore na ate batorero tuthithie exercise magoro ijara umiere wambere kuthithia exercise ri ambere kuri into bia calcium jeri ya subu into bia tugera ikona ndo mabi na lot of calcium no menyote ombo ugachunga jakana tukwena ro no wone mukuru wa 8 years arite inyaro ngi ukore sirimbi thingata mukuru wone mirire yo tika mirire ko. Yes. Thank you very much. Boga sana muraithirio mwega wa Meru TV mbitikiria tumbe kwitho tukirikiria au Reverend agitweja namba cio eche thimu na agitwira nara tumba ko mwita nikienda komba gututhomithia nkoroki. Karibu sana. Thank you mutegerio Meru TV. Kaire nkurikane mbechagwa Miriam wenda kumbona ija New Birth Covenant Church Makutano twithera twina kanisa aria no twaraniria na ugwe kanonchwene kire namba eko ya thimu 0727 153 617 kaire 0727 153 Thank you very much. Muraithirio mwega ukambita Gloria Mwirigi ithero wena kagita gakega. Thank you.